Inut Master Roklembang Pu Subdivision Engineer Dongkamukam SDO aphan aron karkan lapen umpanai APDCL asahem mesena truck kavedera jok choka maratum kaningri. Mahangge thek mira kititang usokong era bangar pum ke longpon. Dampar pen cycle kachi tonga jok ningkan troke basar bura ahiring tangrak pen arenga hu ke sonang. Dongmuka ka hitialong trading license ka via tumaphan KSA Inglong Pohawar ke had regional committee lapen head branch atum chelang si ka kuruk pedopon. Number adar sa ahawar aparman ke panong pipon JJM PHE water scheme mesen ben ke pachun ponji aphan pini JJM water user committee ke sengpon. Karlitang Joy Singh tiso aparman ka chikimopon. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjuitha birtang tonpen. Nijang Karbi Anglong Subdivision Engineer Dongkamukam along Inut Rotondas Master Role Klembang Phu SDO phan thangnat Abirta pachini ni pin pen transformer kachojor kachong hulapen aron re pen ke klem kedam aputhak sodak pen ingsai pe doponang ji pusi SDO pen pherangke thengno than pachini pon. Birta kirip dunlong ateng ke Nijang Karbi Anglong Duar Amla constituency ke parlo uguri pu arong along cheklo joni sose meri hing kahino dak penajok ke do ke thak katora ajok hula dak ke do don plikebra phoso se arada tu meri hing akisung hai hui aputhak rotondas pen chingki chethan pedolo la pen 63 kVA pen puthot 100 kVA voltage nangji putarong arada tumpen than pachinilo labang solong prabjin pen me ari hing ki pithuji aphan pura edona long pen tangka pharu pho chirung chereksi transformer akimi ki pithuji aphan pura Inut Rotondas aphan do anatangka ari deng pipajir dunlo bonsitame Inut Rotondas pu abang Pu Subdivision Engineer Dongkamukam SDO serlong ki tok biaphan aron ateng pen ki klem kedam nangji do anasai angdeng Thangnat Abirta mate than pachini ne pin pen ke klem ponalong thangnat akoi pilong lepusi pherang ke pen chihu chiput ke pado ponalong SDO pen thanang pachini dun lapen lapuson ke klem ka chong hua bang phwa phan arona teng pen prabjin pen kang sai pedo ponji lapen la solong ka chirap dun do pusi hokdet puta than pachini dun Adunthu Subdivision Engineer Dongkamukam ke parlo angkang umpanai APDCL achokomar atum mesen hem konglong mate atra kavedera jok ajo phirlo sai ke klem ke dam pon along thedunga ki sungdo pusi birta ribdun long Dongkamukam ben Kelvin Terang 365 News India Hitu transformer to 62 আছে তো 63 যেনেবা ইতিয়া যেটো দিলে মানে দিয়া নাই আমি রাইজে 500 উঠাই পেলাই সব মানে যিমান কনজুমার আছে উঠাই পেলাই আমি নিজে লাইনম্যানক কলো যে লাইনম্যানক খুদলো ট্রান্সফর্মারটো ব্যৱস্থা কি আছে লাইনম্যান রতন দাসে কলে ইয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে পইচা অলপ দিব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰতি গাঁৱৰ কনজুমাৰ বিলাকে 500 উঠাই পেলাই তেওঁক দিলো তেওঁ তাৰ বিনিময়ত তেওঁ আমাক এটো আনি দিছে কিন্তু প্ৰকৃততে আমিটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো 100 নে 63 হেটো গম নাপাওঁ কিন্তু নতুন কালাৰ কৰা নতুনে নে পুৰণা তাকে পুৰণিকে কালাৰ কৰি দিছে চাগে কিন্তু যেটো বিচাৰিছিল আমি কৈছিলে 100 কিন্তু 100 নহয় চাগে বুঝে বস্তু এতিয়া মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো এতিয়া লোড সেটিং কৰিব পাৰিম লোড সেটিং কৰিবটো পাৰিব না নাই নোৱাৰিব লোডটো লবই নোৱাৰে যেটো হিচাপত পাৱাৰটো পাব লাগে সেই পাৱাৰটো আমি পোৱা নাই তেতিয়া মানে সেইটো বস্তু ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগা সময় কোনটো মানে তাত আহিছিলে এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগাবলৈ ৰতন দাস লাইনমেন আহিছে তাৰপাছত মানে এই কালেকশ্যন কৰাটো আমাৰ গাঁৱৰ পৰাহে কালেকশ্যন কৰিছে গাঁৱৰ পৰা ঘৰে ঘৰে কনজুমাৰৰ পৰা 500 কে আমি কালেকশ্যন কৰিছো আচ্ছা সেই সময় এইটো কিবা ৰতন নে কিবা আছিলে সেইটো অহা সময় কিবা কোনোবা অফিচাৰৰ পৰা আহিছিলে নেকি খালি অফিচিয়েলি ৰতন দাসকে Nah, kat sini usaha aku tak panci ni lah. Tapi GM pendongan tu, personal tu macam kita kan GM dan mana, macam tu nanti pantang nulis mana pemain itu nanti. Lah, hai bang ke, di mana nanti pe, lah pe, koma pe koma sih lah pergi claim ni lah bang. Oke, ate lah hai bang ke, helo bingung lah dinta, lah pe penyuarin dinta. Ini pan informasi na pe dak sponsor transfer helo dak, non akini ke naik lah, spesial claim naik mah tu, sponsor penyuarin dinta, kan dinta be, lah pe hadak Rotondas, kuma ba anu kape alignment kuma alang ituntan di kanopar di kasih. Ini panas paci ni dah kita penyom lah kosong. Kedamtang ningkan surini recruiter ke paningkan umrangso hydroelectric project alonglang alang pong kaching ten penajok bang plia phan lang lapen ing han or thi bajok hiti irui so se longle arlosi kedo. Bangso along jirikendeng ing hen langso amekar
Joising tisota aprana vedun dedlola soalam chinisi nepko staff lapen radatum chelang si kititang arpum kirika kuruk ahut hiti roya pit kalitang joising tiso kititang arpum longle arlu longpon. Bangso joini kalitang joising tiso kititang arpum kipi bati pit along pini kalitang joising tiso hem lapen aso mara korting jiratum chingrum si atipit along milur kai pipon si chikemu padupon. Lapen kalitang joising tiso kiti ahut rong rup rat kachara pecetodun ajoini kalitang joising tiso sopo Albertson tiso hinpen aning kang sampen karbi pohopen rong arada tumapan karcho padupon. Bangso chikemu along KAPS Senior Executive Secretary Reverend Premingson Milik Pensi tipit along a ingpupon. Labangso along ex-moderator Kermi Presbytery ELDMS tirangahin pensi arna malam kethan pon lapen prekja madim along pastoratum chetong dun si RDP dun si ingsam jin pen mai pachun pon. Lapen kalitang joising tiso kalitang ningkan ini lobon sita pini arnian ta sorkar pen thangnada kerap avelang puta than pachini pon. Bertapang dakpon kironi penjoram Qatar 365 News India. Dipu Police Station ke parlo Dipua hi thike krongpu Dipua roy along osomar mahang ke thek mirak abangar pum ke longpon ke thek long arada tum tong sekot pen police mate rai kom sai khia tum aphan than pachini ponsi buthod rai kom sai khia tum abangar pum lang along pen pejok pon lo labang so kithi tang mahang ke thek mirak a usola ke pinso so pusi pang thek pon bonsitami birta ke tokpon bom apor ahut an ke labang so mahang ke thek mirak so pinso kong er kithi tang arpum ki vir mate kumatong ke klem lo ni birta kirip dun apor ahut an ke klarda ka birta long dun telang Dipupen Rangsina Tiso 365 News India Kheroni Police Station angkang pini Kheroni Kopili adolong athak dampar pen bicycle kache tongajok inut ramuram artaning kan truck pasar bura Kheronia hi thipen cycle pen hem kache dambom ahut AS02 BC 5038 adampar patong kang phirajok akeng koite kang ruplo bangso phi tong sekot sekelangji aphan Kheroni Model Hospital along an ponde lopusi birta ribdun long Kheroni pen Joyram Qatar 365 News India KSA Hawar Kia Regional Committee lapen KSA Head Branch atum chepater pipon si kedam tang pereni pai kreeni arni pen dong mukak taun ang kang kulat kedo analong KSA inglong po Hawar Kia Regional Committee lapen KSA Head Branch atum akulat tin along humri damsi kulat kibi pon alo mate trading license to mawe mapua puthak tarlip damsi trading license kavya kulat atumapan lapen aningkan kipara tumapan nike pangpong trading license kavya kulat lapen aningkan Kelia tumapan hukum pipon si pini ni paing ko rahini arnia bangke dong mukak taun ang kang kulat kacobi pona kulat tin along putot kahum ridam lapen trading license kavia kulat along putot arjudam si penang anak kulat trading license kavia kulat atumapan kulat kang hap ahukum pipon si trading license Cewanan si kulat ingpu pon longji pusi KSA long po Hawar Kia Regional Committee lapen KSA Head Branch atum pachini pon. Lapen trading license aningkan kelia tuma panta labang so irui ang bong chokle malo chipi pon nangji pusi pachini pon tu. Bertapang dakpon dong mukak pen Rubising Hansi 365 News India. तो Karbi Student Association Haragha Regional Committee pen October nifai krehiniar nilil tu labang so dongmuka town arlo long ni long thom akulat long nilil tum ludam lo ase aja haka dokan lo ke trading license do usutami renewal kuri redupik sahala solo nilil tu han tekang lo nikep apor pi tekang lo nikep bang bong nilil tu akulat tin atum sutami la trading license ke do tum same renewal chukuri no la pen kawe tum sutami chibonai no puni tum na solo ni pachini tekang lo la sorteng basini tum pini nikep kecok lo nang pleng lo sepini tum akulatin setame along tin samili tum humri dam lo la pebenaan akulat lo mangke training license do setame renewal kuri re ningkan phone ningkan therok do la singula hai akulat tum hastame pini tum karbi lo charli asong pen ke pachini kang tung bangala lo nang tum prabjin pen renewal chikuri da prang lapen kawe tum sitame chibonai edge phasi tuning rilo athel tum renewal jong si chikuri re council phan revenue je thonande tax city pe plotang tai tum town long pen chenglok kapre war sai long sitame le tum development pen chenglok katikuk du kokpo rason daktar se tum town committee la employees tum khas tame salary pen chenglok kapre akesung du kok titigala hai lo lasini tum labangso
along tin ataw nong samele tum damji la pe humri damji pena bangkale tum bolong komaji long satame labang so trading license ka chebunai nang ya puthang le tum hala das dame chairman bangke chetong damji do rasi bolong komaji tangdar lo pelatang langhin harok haro long tin ataw samele tum padak konpe la pen along tin long samele tum dam labji lasini tum Karbi Lochar song harok regional committee angkang along ke doan satame illegal pen ke pajok ponje phan ne tum claim ponji la pen alang li tum phan ni tum ke pasungi ke pasagia phan le pini la bangso kulatin ke dam takali ni tum alang tum phan arona teng che claim dam nai athe trading license song se ave polorong te li tum council long tame revenue le dam de lo hala bangso revenue ke papat ponje pas li tum Karbi Lochar song isi organization bol society phan ke claim nai polotang te kaprega tum town community tum apor avedata hai la solong ni tum satame alang li tum no permission hang lo nili tum nang lang pidun pogus ni tum hala soni satame chak takang lo la sorting basni tum pini claim dam lo la pela trading license of han ke bonai bang sung o ek kwan an satam pola se la sorting alang li tum anut satame trading license bonai pen tax chipilo pulotang te li tum council on satame revenue bat po Number adarsa ahawar aparman ke panong PJJM PHE water scheme mesen pen ke pachun ponji aphan Pini JJM water user committee sengpon tanglo rada tumaphan than pachini pon labangso ke sengpon committee si hawara rada tumaphan lang ke pejun pon long mate ke pajun pon long le anghor lapen arputa la ke sengpon a committee atumalong si dolo puta than pachini pon lapen ison alam ta pudam henoni la ke sengpon a committee atum si angton pen scheme maintenance lapen Scheme ke ran pon arpudolo puta jongdam tet hinoni Pini JJM water user committee ke seng pon along maipu arpu pek pon sipson rongphar dun maipu jotno sing be chunbang babu be rap chunbang ben sing timung lapen dihin rimbang kiram be atuma phan chingwai ching sai pon et api arpu pek pon lo Pini labangso committee ke seng pon amaya long chetong dun jiten ingti PHE Jal Mitra JJM Sipson Rongphar Gaungbura Babu Be Gaungbura Ben Sing Timung Gaungbura Ke Hai Rongpi Gaungbura Sing Timung SAPHE Department Nobin Killing JJM Contractor Khiram Be Social Worker Ansen Be VDP Chun Bangla Pen Rameswar Tok BVDP Amai Phuatum Chetong Dun Borpothar Pen Jotno Sing Be 365 News India Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom